Bavandimwe inshuti zanjye ndabasuhuje. My dear friends, I greet you. Ndabifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. I wish you the blessing and peace from God. Ni Pr Ntwarane Anastase tugiye gusangira ijambo ry'Imana. I'm Pr Ntwarane Anastase. We are going to share the word of God. Reka dusenge Imana. Let us pray. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus, umugisha abana bawe. bless your children. Toranije. You've selected. Uhaye umugisha. You've blessed. Kugira ngo bumvire ijambo. So that they may listen to this word. Arirebe. So that they may look at it. Ndasenze. I pray Mwuka wera. that your Holy Spirit abakoreho. may touch them. Abakoreho. May touch them. Abahindure. May change them. Mu izina rya In Yesu. Jesus' name. Amen. Amen. Dukomeje kuvuga ku kwizera. We are still talking about faith. Ndashaka kuvuga kwizera gukura kugakora ibikomeye. I want to talk about a faith that matures and do great things. Kwizera gukura kugakora imirimo ikomeye. The faith that is mature and is able to do great things. Twagiye tubivuga ko uko kwizera kwawe kungana ni nako n'imirimo yawe izangana. We talked too much about this, that the level of your faith is equivalent to the level of the activities that it does. Ntutegereze imirimo ihambaye mu gihe kwizera kwawe kudahambaye. Don't wait for the special works when your faith is not special. Ntutegereze imirimo ikomeye mu gihe kwizera kwawe kujegera. Don't wait for the great works when your faith is weak. Rero kwizera gukomeye, kwizera gukura niko gukora imirimo ikomeye. Therefore, the faith that is great, the faith that is mature, is the one which does the great works. Kandi kwizera kuri mu mitekerereze. And normally the faith is in our thoughts. Kwizera kuri mu mutima w'umuntu. The faith is in people's mind. Kwizera kuri mu mitekerereze y'umuntu. The faith is in people's mind. Kwizera kuri mu bwenge bw'umuntu. The faith is in people's knowledge. Ariko ni imbaraga z'Imana zikorera muri uwo muntu. But it is the power of God that works in that person. Ni umwuka wera w'Imana ukorera muri uwo muntu. It is the Holy Spirit that is working in that kind of person. Ni ijambo ry'Imana rihinduka rizima muri uwo muntu. It is the word of God that becomes alive in that person. Ni ijambo ry'Imana rihinduka ukuri muri uwo muntu. It is the word of God that becomes truth in that person. Rero kwizera tuvuga no kwizera kugomba gukura kugatera imbere. So the faith that we talk about is the one that must mature and develop. Kandi kwizera gukura ni ikimenyetso yuko ari kwizera gufite ubuzima. And the faith that matures, it is the sign that this faith is alive. Kuko ikintu cyose gifite ubuzima kirakura. Because every single thing that is having life, it matures. Ikintu cyapfuye rero ntabwo gikomeza gukura. So for the thing that have been already dead, is not possible for it to mature. Rero nifite kwizera kuzima kuzakura n'imirimo ikure itera imbere. So if you have a live faith, it will mature and your works will develop. Muri Ezekiel 47 in Ezekiel chapter 47, guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatanu, from verse 1 up to 5th verse, turabonamo umugezi Ezekiel Imana yamweretse. We see the revelation to Ezekiel in a kind of the river. Umugezi wavaga ku rusengero. The river that was flowing from the temple. Ntabwo nshaka kuvuga cyane iby'uwo mugezi. I don't want to talk much about this river. Ariko ndashaka kuvuga icyigisho kirimo gikomeye cyane. But I want to talk about a teaching that we find here. Turabona Ezekiel umuntu amujyana muri ayo mazi. We find Ezekiel being taken to that water by person. Mu ntangiriro turabona ku murongo wa 4 ayo mazi wemugeraga mu kombambara. At the beginning, we find it at the 4th verse, where the level of that water was about the ankle deep. Guhera mu murongo wa 3. From the 3rd verse. Mu murongo wa 4 turabona ngo agera mikono igihumbi ngo ni nka metero 500, noneho amazi amugera mu mavi. And we find at the 4th verse where he measured about 1,000 cubits. It's about 500 meters, where the water was at the knee deep. Arongera aramugendesha nanone mikono igihumbi metero nka 500, nanone ngo amazi amugera mu yunguyungu. Then he traveled him about other 500 meters. Then the water was at the waist level.
noneho harongeranye ku nshuro ya nyuma agenda mikono 1000 metero 500 amazi aba menshi ku buryo yamuko n'umuntu uzi koga wenyine. And at the last, he moved about 1,000 cubits or about 500 meters. Then the water was not able for a person to cross it. Icyo twigamo ni ikirere. So what do we learn from this? Nuko kwizera kwacu kugomba gukura. Is that our faith must grow up. Kugomba gukura. It must grow up. Hari abafite kwizera nk'uriya mugezi wageraga mu bukombambari. There are people having faith which is at a level like that one was the amazi yo kujambagira. The water that you may pass through with your amazi n'abana bakiniramo. The water even the kids may pray with. Amazi yakinirwa muri ibintu byari byo byose. The water that may be joked about so many things. Hari kwizera n'imbaraga wagira ariko buri wese yagira. There is a faith that you may have and a power that is simple for everyone to have. Ariko tugomba kwigira imbere. But we must step forward. Tugomba kugenda mikono 1000. We must step 1,000 cubits. Tugomba kugenda imbere. We must step forward. Noneho amazi ngo yageze mu mavi. So now the water level was about the knee. Nubwo bitangana wenda nayo yaravuyemo ariko uko biri. Even though it is the same as the previous level of water at the ankle, but somehow tugomba kugira imbaraga zisumbuye. We should have the strength of the next level. Kugira kwizera kwisumbuye. We should have the next level of faith. Nanone ibyo ntibiba bihagije. And it is not enough from that point. Tugomba kwigira imbere. We should also step forward. Tugomba gukura kwizera kugakura. We should also grow up, our faith grow up. Tugomba kugenda. We should step forward. Mikono 1000 nanone. We should step forward for other 1,000 cubits. Rero ageze imbere none ngamaza mugera muri yunguyungu. So after stepping forward, now the water level was about the waist level. Ibintu bitangiye kuryoha. So now things are coming good. Umuntu atangiye kugira kwizera kuryoshye cyane. Now a person is having a delicious faith. Abana batashobora. Where the kids are not able to have the same. Buri wese utazi by'amazi atapfa kugendamo. Not only the same for every single person who is not used to water that must pass through. Ariko n'amazi wakaba gukoresheje uburyo nk'ubwa mbere n'ubwa kabiri. But this is the water level where you can cross it using the same ways as the first level and the second level. Nugukoresha amaguru ugenda. This is possible to use your feet. Ariko kwizera guteye imbere. But the developed faith. Guteye imbere. The developed faith. Ariko ni kwizera kudasanzwe. But there is a great faith. Tugomba kwigira imbere. We should step forward. Ibyo ntibihagije. This is not enough. Kuba aho turi abana batagera n'abandi bantu bataramenya iby'Imana cyane bataragera. We should not get fed up with the level where we are, where the kids are not able to pass or other people. We should also step forward. Ntabwo bihagije nabo. This is not enough at that level. Tugomba gukomeza kwigira imbere. We should also step forward. Tugomba kuvunika tukagenda. We should get tired, but we step forward. Tugomba kugenda mikono 1000 tukagenda. We should go further 1,000 cubits. Tugomba kurira imisozi. We should climb up hills. Tugomba gutekereza cyane. We should think big. Kugira ngo tugere aho handi. So that we may reach to other level. Aho rero ngo n'amazi umuntu yambuka umuntu uzi koga wenyine. So at this level, this is the level which is possible for a person who is able to cross river, who is able to swim. Uburyo bwo gukoresha aho ngaho ni uburyo budakoreshwa ahandi hariho hose. The way that is being used in this level of water is not the way that have been used to the other levels. Ntabwo ari gukoresha amaguru. This is not a place where you use feet to pass through. Ntabwo ari gukoresha ubwenge bwa kamere busanzwe. This is not the way you use your natural knowledge. Ahubwo ni ugukoresha uburyo budasanzwe ni ukwambuka nk'umuntu watojwe gusa. Instead, it is the level where we use special ways, and it is the level that is possible to be passed by a person who have been trained. Umuntu uzi koga wenyine. The person who is able to swim. Hari imbaraga tugomba kugeramo. There are power that we must receive. Hari amavuta tugomba kugeramo. There are anointment that we must receive. Hari ubwiza tugomba kugeramo. There is goodness that we must receive. Hari ubuntu bw'Imana tugomba kugeramo. There is kugeramo. the grace of God that we must receive. Hari ubwenge tugomba There is kugeramo. the knowledge that we must receive. Hari imitekerereze tugomba There kugeramo. is thinking that we must receive. Undi wese atapfa kugeraho. That
it is not possible for every kereka single person, wageze muri urwo rwego wenyine, except for a person who is at that level, kereka uri muri ayo mavuta wenyine, except the person who is in that anointing, akaba ariwe wabasha kubigenza nk'uko ubikora. so he will be able to do the same as you do. Undi wese atapfa kwigana. When it is not possible for every single person. Amazi agera mu bukombambari buri wese yabyigana. At the level of the ankle joint, every single person may pass through there. Amazi agera mu mavi buri wese yabyigana. The same for the water level at the knee level. Yewe nagera muri uyunguyungu hari abashobora kubyigana. Even for the waist level, there are some people who may imitate to pass through. Ariko amazi ya nyuma ntabwo wapfa kubyigana. But for the last level, it is not possible for a single person to imitate. Kereka wiyahuye. Except it's like committing suicide. Ni ukwiyahura, kereka wiyahuye. This is like committing suicide if you are not able to that level. Washatse kubikora nuko waba uzi wizeye ko ushobora koga. If we want to do that, is that you are able to pass through by swimming. Dukeneye rero kwizera gukomeye, kwizera kutiganwa, kwizera kurwo rwego. So we need a great faith that is not easily imitated, and we need the faith at that level. Uko niko kuzakora ibintu bikomeye. This is the faith that will do great things. Uko niko Mose yagendeyemo. That's the one which Moses used. Abrahamu yakugendeyemo. Abraham used the same faith. Yosuwa yakugendeyemo. Even Joshua. Dawudi yakugendeyemo. Even David. Eliya, Elisa. Elijah and Elisha. Abahanuzi. And the prophets. Yesu yakugendeyemo. Jesus used the same faith. Intumwa zakugendeyemo. The disciples used the same faith. Abana b'Imana The bakugendeyemo. sons and daughters of God used the Ni same ibintu faith. utapfa kwigana. These are things that are not easily imitated. Ni ibintu utapfa kwigana. These are things that are not easily imitated. Dukeneye kugera aho ngaho. We need to reach this level. Aho abantu batapfa kwigana. Where people cannot imitate us. Hallelujah. Hallelujah. Ariko bizadusaba kugenda. But it will require us to move forward. Bizadusaba gukora urugendo rukomeye It will cyane. require us to take a great trip. Hari imikono dufite kugenda. There are two bits that we must move. Hari umukoro dufite. There are exercises that we have. Ntabwo ari ibintu bipfa kwizana. This is not comes by. Hari ibyo tuzakora. There are things that we will do. Hari amasengesho There tuzasenga. are prayers that we pray. Hari ibitabo There tuzasoma. are books that we read. Hari ibyo tugomba gukora There are things that we have to do kugira ngo tugere kure. so that we must reach far. Abaheburayo gatandatu Hebrews chapter 6 guhera ku murongo wa mbere from verse 1. haravuga ngo muve mu bya mbere bya Kristo. It says that we must pass from all the things of Christ. Tugomba kwigira imbere. We must step forward. Tugomba kuva mu by'ubwana. We must leave the childish things. Mu mazi yo ku bukombambari. At the water level, at the ankle joint, Amazi yo mu mavi. at the water level, Tugomba kwigira we imbere. must step forward. Hallelujah. Hallelujah. Ari byo tugomba kwimukamo There rero. are things that we must move from. Imana ibahe umugisha. May God bless Buri you. wese aharanire kwimuka Every single person may strive for taking forward, no gutera imbere. even developing. Ariko ni byiza. But they do not come by themselves. Hari ibirometero ugomba kugenda. There are kilometers that you have to move forward. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus, Umugisha abana bawe. bless your children. Iri jambo ribahindure. May this word change Iri them. jambo ribakoreho. May this word touch them. Iri jambo rizana ubuzima. May this word bring life. Mu izina rya Yesu Kristo. In Jesus' name, Mu buzima bwawe. in their life. Amen. Amen.